Samueli wa kwanza mrengo ni wa 16. Samueli anamwagira mafuta Daudi. Bwana akimwamba Samueli, undaendera kumririra Sauli hatarini na meza mukahala asatawala Israeli. Hala lupembe uluzazi mafuta na ugwirengira. Na minda kuhuma Betlehemu kwa Jese. Nizamsagula mwenga wane akale mtawali. Ila Samueli akimwamba Bwana, benda kwenda nzimino. Sauli anda vipata peo visho na analagi. Bwana akimwamba, hala ndama mwenga ya ng'ombe uende nayo. Ukifika uambe, nizire ng'ombe zira sadaka Bwana. Msunga Jese azeho kumboza ni sadaka. Nami ninda kwa nyesa rora kuhenda. Ndamwagira mafuta mtu ndiye kwa nyesa. Samueli akaenda herarisho lagizo ni Bwana. Arofika Betlehemu, atumia wa muzima roho mona matetema. Makimuza makimwamba, bizo zire kwa theri. Samueli akizuza kamba, nizire kwa theri. Nizire ng'ombe zire Bwana sadaka. Bai zituseni na mzi hangunga nami hao sadakani. Bai kimutusa Jese hangunga naye akilume. Gonyake asunga ho kwamboza ni sadaka. Mareo kuza Samueli akimwona Eliabu na akiamba moyoni mwake, bila shaka yu aimire mbele za Bwana ndaze mtagula. Ila Bwana akimwamba Samueli, usimlole umbore hedu kimoche, maana nzamka hala. Bwana kalola mautu alolago mudamu na kulola umbora nze, ila Bwana na kulola wa moyo wa mturisho. Gonya Jese akimwiha Abinadabu na akimtalaza mbele za Samueli. Ila Samueli akamba, yuna ye Bwana kamsagulire bule. Bai Jese akimukiza shama mbele za Samueli. Ila Samueli akiamba, hata yuna ye Bwana kamsagulire bule. Jese akiatalazana yafunga he akilume mbele za Samueli. Ila Samueli akimwamba, Bwana kasagulire yeyo sikaiza. Kwa hivyo akimuza Jese akimwamba, anondoana osi. Jese akimzikiza akimwamba, hanacho kijanda chenye elaza kwendarisa ng'onzi. Samueli akimwamba, huma mtu akaihiwe aze, kafunda kelesi hata aze. Baki huma mtu na achenda ihiwe akiza. Yehu mtana were ni mtune mwenye matsomazo na yore anaumbora kufahiza. Bai Bwana akimwambia Samueli, niye ungarara mumwagire mafuha. Bai Samueli akala lolupembe lenye mafuha na kumwagira mbereza onduguze. Na kulaizira siku hiyo roho wa Bwana akimzira Daudi na nguvu. Gonya Samueli akiuka chindarama. Vikara roho wa Bwana weraza mricha Sauli na yero omui kula kwa Bwana akimsirinya. Ahumika Sauli makimwamba, lola roho mui kula kwa Bwana anakutesa. Kuvoya Bwana we huwa murahumikio makalole mtu amanyaye kupiga kinubi tototo. Naenda kupigira kinubi wakati roho muikula kwa mlungu akuziriraho. Na wonda zisikira tototo. Bai Sauli akiambira ahumikia akiamba, ni malirani mtadi mae kupiga kinubi tototo. Na munirehere. Mwenga wari ahumikia akiamba, lola na mwana mwenga wa Jese wa kula Betlehemu, ambaye anamanya kupiga kinubi. Muhoho iye ni shujaa, kiza lishikaro wa fiha. Anamanya kunena tototo ni mzo wa umbo na ni mtu ambaye Bwana amunga naye. Bai Sauli akihuma ujumbe kwa Jese na kumwamba, muhume mwanao Daudi mrisa aje kwangu. Bai Jese akihalanzo akimpakia mikahe kiriba cha divai na varika akivuma munga naye mwanawe Daudi hata kwa Sauli. Bai Daudi achenda kwa Sauli na akianza kazi. Sauli akimuhenza Daudi sana na akimuhendea kale mwenga wa sukuli asila hasi. Gonya Sauli akihuma ujumbe kwa Jese kwamba, mruhusu Daudi asalamunga nami anhumikire, maana ananifaha. Vikikala kila wakati wose roho muikula kwa mlungu mziriraho Sauli. Daudi wera akahala kinubi na kumpigira Sauli, na yewera akapata baha, na roho muhi akamricha.